to be educated, but I'm so frustrated. Hongkaham jotonono hengke tini sinyango siyari kalaijak tini no puila kalainya hema tongo taklai bosoni angke to tini nogo puila tini taisi mohalaya hengke dukulung bai bina hengke berai tonginani thangka phung gorok nani tini mohalaya gorok na hanai hengke tabo ang bai baba hengke nogono hengke ang ongkhorei naimani siyari kalaijak tini le siyari no phaikya thaske sal gorok nani aram nongkha mohalaya osha phaima haima tongkom ti hai siyari rong no kahingke Ang tabu wala tampay mo ni. Ang tabu mohalaya po hayoy ang brayoy o titilo payoy o titilo payoy ang tabu na da pakya 차바이 베라이 페게베 ano na ba ang 바로 그밤마다 베라이 내려 라마워 와 neng sini berai fegedan ni nana ba hingke dangkulo ima berai liya yo tam hai bang sile siyari ta kon kok sagya kule siyari ko gyang tongka sini anggo ta kon siyari ke bamangi dongku Sang berai pakai mohalaya lu pagui misti rak pai tu. aftam ba misti da pai tu bu ba mor misti ma ngasa sa ciri ciri Dogan kulo kang bayo pangen ba. Aisyah, oh larmon, ane favorite camun sih beli larmon. Dangkal kata sih je aku je thang thuman. Tak lo masih baca lah enta. Aku kali camun sakal boleh. Kedira. Apa kau say mana nu? Larmon ke masih baca lah enta. आज तो बहुत फटाफटी हो गया रे गुलो टेस्टी है ओ मां आर सुधाला टेस्टी नहीं गुलो चल इनका नाम चल ama yokin चल इतना अंगपा Sana ke baca di ka. Saya pun kada ka. Nara kadi pai tu man cai pun kada yang ga. Tu thok. Kutung dah. Mia ning nata. Ini nata. Ama hingke tabo koifol khogoi tongo tini hingke koifol bai phun bahan songisai sinai je kuno mangso karak rokno hingke koifol bai songisa ka hingke mangso rok noromunta hingke amon bagi jeng tini phun bahan no koifol bai cha sinai hingke ang tabo mokha rok subai maituk boksai rekha hingke tabo mosla rok ready khaine mangso songno bagi no bima kana moi khamproi tongkhai ko mote ingka sa kebang regalak Udah mote. Angke to tahu ti boni mairok sai paijak hai panang no ganti sok paijak tabu nge no ganti ang tam khalanya bagai phai ani blog no paisak nai tongdi hingke sai manai ang tam khalai hingke tahu to ti boni sara 3ta baji tongo hingke ang mairok samani balokha sabai mani hingke tabu khato ang no ang kaisa special song na bagai no ganti o paijak hingke ani video no nai tong hingke norok sai manai abo bomti special ke oats hingke o oats no ang pila mixer grinder grind khaina garanai hingke tai oro thalik tongo thalik no bang mixer grinder mono paste khaina nai hingke abon pore ang jaga o dud nai hilabono o oats no tabung mixer grinder daoi ang tabung ko khaiganai grind khaina garanai tabang oro oats regaranai amo oats no sakang grind khaina garanai grind khaina bekya tabok thaling na paste khaigalnai thalik komona
थालिक ना चिकन चिकन के राय रगरा नहीं ये थालिक है उसको यहाँ पे चॉपिंग करके देता हूँ मैं अभी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा क्या दूध मिला के उसको पेस्ट करूँगा। और थाली गता वो दूध की शरीर पेस्ट खाई और दूध के मुठुंग जाक खाई पेस्ट पेस्ट तब मिक्सर के पेस्ट खाई खाई मन पड़े के आनी जे ओट्स निया फ्लावर अजागाव रिसिनाय तब को मिक्स खाई ये मिक्स खाई कहम के गालो गईना कैसा आं शेरनान बेटार खाईना हिंगे तब कबन परे आं शेरनाय 여보 아직 라이션은 내줬다. 테스티호. 세포. नरक नुगै न्यमान खाना आं ओच बाय थालिक न ताम खालाय हिंके म हाइके न आंखे प्राय न खा खालाय जा जागो मंके बेलाय न कथक सामुं ताइ तुबो हेल्दी उ चुंगा तसिनी हेल्थ नि बागे बेलाय न काहाम जराय अकरा जत बरम न चाइमा न अबन म हाइके खालाय के हिंके ताइ उ चुंगा त जराय रंग बागे ब काहाम बहक रक नि बागे हिंके आं त प्राय न हाइके खाइसाओ हिंके नरक म हाइ सामुं न ट्राय खाइ नै मान बेलाय न कथक सामुं अब ब्रेकफास्ट अफ चाइमा न आंगे सारिकनि टाइम अब चाइमा नबन हिंगे आंगा तो फुंगो वाशु खालायसाओ हिंगे सारि रगब साजागो जेफोर जे सबाय मान आफुन साजागो ता हिंगे बेलाय न काहां हिंगे गुलुं बाय बिन बांग साखा हिंगे गतायम सुतंको अम हिंगे आं सानाय अब साबाय मान परे हिंगे बाबा हिंगे रखै तंको काबै बामजे गे हने हिंगे अब साबाय मान परे हिंगे आं बिनि रि रक थेबजे को बाबानि अब्रक थेबनाय अब सारि गाय दंगो आं अब शेरमां न सारि बङै थाका हिंगे अब न बागै सारि ता पास्ता तामै दंगो हिंगे अब जाबाय बिनि रक थेबनाय